Сас вақаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда менден Узы Бурсиетова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Beklемеге olmay. Odalarda hava harareti endi 18 dereceden aşağı düştü. Cumhuriyetning çok kvartiralı evlerine ve ictimai obyektlerge operativ şekilde sıcak vermek gerek. Kene distansiyon iş. Bugunki kunde biz eng çok hasta olma yolunu naklitте көрemiz. Şimdi dispансеризация keçirildi ama biz onu to'xtatmaga qarar aldık. Октябрьнің 11-ден Qrimda koronavirus tarqalgani sebebinden yangi sınırlanuvlar ko'rsatildi. 21 asırning mektebi. Federal maqsadlı programma boyunca bizde 1 sentyabr kununi Baxchisaray rayonundaki Edish Eli ko'yinda açılgan mektep oldu. O da milliy loyiha. Qrimda tahsil yangilıklari ve muvaffaqiyatlari haqida. Cumhuriyetimizning çok kvartiralı evlerini ve ictimai obyektlerini operativ şekilde kızdırmak. Böyle avaleni Qrim yol başçısı Sergey Aksyonov mesken kommunal hocalıklarının sualleri boyunca keçirilgen muşaverede profil idarelerge berdi. Biz anlaşkan edik de. Odalarda hava harareti endi 18 dereceden aşağı düştü. Kızdırmağa başlan. Mına bizde Gaydara sokağında kardiologik merkez pek soğuk. Herkes oksırıyor. Eski les koyunda bala bahçalarını kızdırmaylar. Anda 14-16 dereceden kotarılmay. Pek soğuk. Bugün Sergey Olegovich bu sualler çözülmek gerek. Havalar soğudu. Sergey Olegovich bir haftadan havalar 3 günge kızacak dep aytmağa gerekmey. Bugün akşamga kadar episi sualler çözülmek gerek. Bütün ictimai obyektlerini kızdırıp başlan. Çokusu municipalitetlerdeki evlerde de sıcaklığı yakın. Ondan da başka Sergey Aksyonov haber etkenine göre Jankoy memuriyetinin sabık başı Eduard Silivanov Qrim Teplokоммунэнерго müessesine rehberlik yapacak. Hatırlatam, Oktyabr'ның 1'inde şehir şurası onun istifasını kabul etti. Eduard Silivanov bu vazifeni 2016 senenin sonundan eda etip başlagan edi. Sergey Aksyonov koronavirustan tekrar vaksinasiya oldu. Bu haqda Cumhuriyet yol başçısı o'zining ijtimoiy ag'larindagi sahifelerinde haber etdi. O'zimni pek yaxshi duyam. Böyle qararni şimdiki vaziyetga göre kabul ettim. Hasta olganlarning sayısı arta. Anlaganımızga göre distansiya ve vaksinatsiyadan başka çaremiz yok. Herkesni vaksinatsiya olmağa çağıram. Qrimda Oktyabr'ның 11'inden koronavirus hastalığından çoxlaşması sebebinden yangi sınırlanuvlar ko'rsatildi. Yaşları 65 ve ondan buyuk olgan adamlarını devlet ve municipal xadimlerinin yarısını distansiyon işke keçirecekler. Eğer şirkette xadimlerinin 80%'dan azı aşlama olgan olsa, rehber o'z hesabına olarını her hafta COVID testinden keçirmege mecbur olacak. Ondan da başka esli başılarga cemaat nakliyetinde olgan imtiyazlı lağu etilecek. Bugunki kunde biz eng çok hasta olma yolunu naklitте көрemiz. Şimdi dispансеризация keçirildi ama biz onu to'xtatmaga qarar aldık. Tek Covid'den hasta olup keçkenler tafsilatlı dispансеризация olacaklar. Ama men aytmaga isteyim, bu arada devlette ve Qrimda hastalarning sayısı çoqlaşkanına bakmadan planda turgan tibbiy yardımlarını to'xtatmaga istemez dedik. Emin Sefershayev Yunan Roma kuryaşı boyunca dünya çempionunun çeyrek finalına galibe kazandı. Bizim vatandaşımız 5-1 hesabı ile dünyanın vice-çempiyonu Kazakistan sportçısı Karlan Jakanşan'ı yendi. Yarışlar Norvegiyanın paytaxtı Oslo'da geçti. Qrim sportçısı birinci çatışmasında 2019 senenin çempiyonu Gruziya sportçısı Nugzari Tsurtsumia'nı yendi. Emin Sefershayev dünya çempionatında Rusiyanın milli takımı içinde iştirak etti. Yarı final yarışı 8 Oktyabr günü keçecek. Qrim sportçısının rakibi Ermenistan sportçısı Norair Akayan olacak. Мальчика выиграл. O dünya çempionunu yendi. Bu balaban iş, balaban netice. Eğer o finalga keçip olsa, biz Qrim tatarlar için büyük baxt olacak. Ona can yürekten kol tutamız. Цифровизация, innovatsiyalar, high-tech bu sözler endi çoxtan berli Rusiya tahsili ile bağlıdır. Qrimning bala bahçaları, mektep ve ali okuv yurtları da zamanın bir vaqtda keteler. Yarımadada bazı federal loyihalarning amelge keçirilmesinin akıllı texnopark, bilingval sınıflar ve ilmi laboratoriyalar açılıp muvaffaqiyetli çalışalar. Hocalar kunu yılның belli bir sınırı. Ona kelip yetken son hocalar kollektiv işlerine kıymet keseler.
Қырымда тасил саасындаки яңылықлар ақтан ебеті кілев қамызда. Ярик, покажи джойстик. Ярик, джойстиклерні камераға көстер. Эбет, яқшы. Ахмеджит районының талибесіндегі виртуаль көзліклерінде техника ярдымынен яратылған суни дүния көріне. Да 5 ел эвелсі оқуш күнлеріні тек арзуларнен яраштырмаға мүмкін еді. Робототехника кележекні план yapмақ. Гаджетлер чешетлігі арасында сантырач ойыны қадими көріне. Ләкин онен шымды де инкишаф ноқтасы лейхасы черчевесінде мерахнен ойнайлар. О Русия тасилінің кележегідір. Бұл елі балалар да мектеп башламадан евел ишне вақыт башланacağını сораған еділер. Балларға бұл мерақлы, олар оны севелер ве дерслерден да чоқ мерақланып қатнайлар. Сарабус мектебінде инкишаф ноқтасы 2 ел эвелсі пейда олған еді. О Земаневи мектеп адлы лейханын амелге кечірілмесінің бір парчасы. Олар yüzlerce Русия тасил муэсеселерінде açılғандыр. Кванториум Обала технопаркы о 14 yönelişte zinaat esaslarını ogretti. Yani o Kırım talebelерінің zinaat сайлама yolunda taşkemerge demege mümkün. Нужно сделать крючок. Yüzbe silinmesi için ırgaq yasamaq керек. Deşigini 4 mm yap. Gelecekte mühendis olacak talebe hocasından vazife ala. Kompüter programması yardımının yasayacak aletinin modelini yapa. Son işini elektronika yani printer beceri. O kun işletilecek aletini bastıra. İcadi işler için mındaki aletler ciddi. Olar en kıyın gayelerini yerine getirmege yardım eteler. Mında 3D printerler, Fraser grupası var. Olardan 2 danesi sade. Ballar onda çalışmağa öğreneler. Bir danesi ise gayet ciddi teziya. Bir kichkini jemidanğa balaban laboratoriyasıga. Olarını Ahmedjitteki kvantoriumda öğretilgen химия ve fizika derslerini öğrenmek için kullanalar. Біз оны тақдымлерде сынав ve лаборатор ішлерінде құланамыз. Релион ем eski ем яны алетлеріні құланмаға имкан бере. Бұл оның güzel tarafıdır. Bütün hükümet boyunca kvantoriumunun esasına geçirilgen derslerge yardım milyondan ziyade bala katnay. Akıllı parklarının ziyareti bedava. Hocalar elbette tanış oldular, yazda bunu öğrendiler. Ama herhalde hepsi imkanlar da açılmağandır. 3 yıldan son böyle kvantoriumlar Rusya'nın episi küçük şehirlerinde çalışacak. Böyle okuğa 2 milyon bala koşulacak. Ahmedjit'te ise böyle teknopark yılının sonuna yakın açılacak. Mektep tahsilinin en yüksek seviyesi bu IT Kub. Yarımadamızda böyle soyu ende bar, o Akyar'da çalışa. Yarımadada en tolu şekilde 3 devlet dillerinden birisi sayılgan Kırım Tatar tilinin statusu da yerine getirilgendir. Bu yerde balalar ana tilini bala bahçasından öğrenip geleler. Tahsil modeli sade dersler Rus tilinde berili. Turmuş hayatta ise ana tilinde laf etili. Перед созданием этих групп мы провели... Böyle группаларны açmasdan evvel biz ana babalarda soraf geçirdik. Onlar Rus tilinde değil de ana tilinde okutmağa istegenlerini ayttılar. Aynı şekilde Ahmedjit'in Alimi Abdınanov adına mektebinde de çalışalar. Слушаем внимательно, демек. Қана, бүгін біз сіздермен бір мевзуны кечкен едік. Mevzunun adı ne? Kim ayta bilir? Onun esas hususiyeti bilingval sınıflar. Dersler sinkron şekilde hem Rus hem ana tilinde alıp barıla. Они выходят вот. Biz onlarını 4-cü sınıfta mezun etemiz ve çoğusu korkkan, kasevet etken ana babalar. Ballarının bu vakit laf etip ya da hiç olmadım anla başlaganlarını anlaylar. Tahsilinin bir dane daha güçlü esası bu infrastruktura. Cumhuriyetimizde çeşitli havi programmalarının amelge geçirilmesinin peyda olgan onlarca mektep ve bala bahçaları yer yetişmemezliği meselesini unuttururlar. Federal maksadlı programa boyunca bizde 1 sentyabr gününe Bakşısaray rayonundaki Ediş Eliköy'ünde açılgan mektep oldu. O da millileyha. Bu yılı mektepten evvel tahsil müesseselerinde yanı yerler peyda oldu. Endi 16 bala bahçası açıldı. Şimdi biz lazer yardımıyla işlengen yerini göremiz. Bu ise Ali Okuf yurtlarının işinde peyda olgan yanılıq. Studentler Zemanivi mikroskopның yardımıyla lazernen işlengen son demirinin üstünü öğreneler. Onun yardımıyla pek katı detallerini işlep çıkarmağa mümkün. Mesela tezyalar için buravlarını. Olar studentler tarafından yasalgan bayağı ucuz keyfiyeti ise yaxşı. Закупкой нового оборудования мы стали... Yangi donatmalar alıp biz 10-20 yılga oge atladık. Biz ecnebi şirketler ve Zemanivi Ali Okuv yurtlarının rekabetlik etebilemiz.
Февзи Якубов адына Кырым Муэндислик педагогика университетінің техники эсасына 150 миллион рубле айрылғандыр. Бұл рақамлар Жумхуриет акимиеті тасил саасының евеллігіні анлағаныны көстере. Бұл сааға Жумхуриет қазынасындан да 30 миллиард рубледен зияде пара масраф етежеклер. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Асан Ибрагимов, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Ахмеджетнің Иртышскай соғағында yollar сынық ве қалдырымлар yok. Сакинлер енді чоқ yıllardan берлі проблемаларына диққат чекмеге тырышалар. Акимет векілері бұл меселені ешіттілер ве енді сынық соқақны тамир етежек жедвелге кірсеттілер. Тәфсілатларыны Алиме Мустафаева тариф ете. Ахмеджетте Героев Сталинграда районындаки Иртышскай соқағы. Yollar керген алда қалдырымлар yok, ерде чұқырлар, яғмырлардан сон есе yollar сувнен тола. Ерлі сәкенлердің айтқанына көре, бұл ерде сон кекере тамират ішлері тап 40 ел евелсі өткерілген еді. Маршала Василевского соқағы бойы аққан сув бұл ердекі асфальтны ювып кетті. Мен да Украин вақытларында мұнда Қырым водоканал идаресінің мөндислеріне давет еткен едім. О заман сувны тоқтатқан еділер, ама yolны бір кім тамир етмеді. Бұл yolдан кечмек ақықы квестке чевірілді. Бұл әм пияделер, әм айдавчылар үшін бұл юк проблема. Бұл ерді атты әжеле ярдым кечіп оламай. Өзім көрген едім, машина келді, ама керек evге кечіп оламады. Балаклавскай соқағында есе вазиет дигер бұл ерде yollarны тамир еті башладылар. Техника вен мутехасыслар ерінде yollarның тамир ішлері фаль алып барыла. Яңы төшелген асфальт бұл yolда әнді ақиқат. Яңы yolдан ғайры бұл соқақта да қалдырымны құралар мутехасыслар тез ве кейфетлі çalışалар. Айдавчылар да япылған ішлерге оз қиметлеріні кестілер. Пек яқшы, гүзел. Енді тықанықлар чоқлашты әбет, ама бұл тамир ішлерінен бағлы. Yollarны есе пек бегенем тегіз, чұқырсыз, пек кейфетлі япалар. Энвер Айдельшаев Ахмечет қасабасында 10 елдан берлі яшай. Бұл ердекі мұзбедің ішмелер оны пек қувандыра. Абдул Тейфуқ соқағыны енді танымас алға кетірділер. Қораларны яптылар, яқында yol işaretlеріні детекледілер. Епсіше яқшы. Бұл ерден үшті енді машина юрмесі де пек кейфілі. Аметхан Султан адына соқағы бұл ерден умынелі сайла. Иртышскай соқағы да ол сарасыны алыр. Элбет, бұл соқақта тамирішлері келечек сенеге планлаштырылды. Біз керекли весеқаларны азырлап автомобиль yollar қызметлеріне yoladық. Ве олар оны планға кірсеттілер. Елнің соңына Қырымда yollarны рекорд сайсыны тамир етежеклер. Оларның сайсы 800-ден, ұзынлығы есе 1300 километрден зияде олажақ. Алиме Мустафаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Ялтадаки Авангард стадионның құрыжылығы бітеята бинаның дамайында ясалған ішкі ішлерді екінленген. Не вақыт балабан спортив объект бірінші мұхлислеріні қабыл етежегі Ақталев қамыз. Стадионның тамираттан эвил олған көрініші тек фотоларда қалды. Мұнда балабан ішлер кечірділер. Одаларының тамираты бітті. Вип-зона, тібет ноқтасы, ратлық одасы, ашханеве дигер земаневейін шатлар 40 квадрат метр ерде ерлешкендір. Бүгінгі күнде біз бинаны 100% бітірдік, эмичке одаларында безетюф ішлері екінленді. Мөндислік ағылары чекілді, тамир етілді. Шымды мұнда 128 адам чалыша. Оларда 4 ИТРлер ве 4 дане техника. Тамир ішлеріне 1 миллиард 300 миллион рубле айрылған еді. Бина жалышы башлағаны нен мұнда ярышларны ел бойы кечірмеге мүмкін олажақ. Еңгіл атлетика, күреш, гимнастика, эпысы олып жетвелде 14 спорт чешті бар. Бинаның тубынды ерлешкен дренаж оны мевсімлік әте 35 метрлік ұшық тіремелері есе спортнен кеч ақшамға жауғырашмаға чаре бере. Оңайтлы отырма ерлері олған трибуналар аман-аман азыр. Әнді қорылықны қояжақлар. Олар скемлелер артында тұрачақ, бір адам дегеріне кедеретмемесі үшін керек. Сонки диварның құржылығы пек тез алып барламында кешлер 2019 сененің декабрь айында башлаған еді. Бина азыр пек яқшы япылған, енді глиринг алып барыла. Оның үшін айның сонына қадар бинаны бітіріп чықмаға планаштырыла. Анда ершей азыр олачақ. Лейха бойынша азырланған мебель қойылачақ. Абаданлаштырма бойынша балабан ішлер япылды, яни диварлар тікленді, асфальт төшелді. Реконструкция ішлері демография адлы милли лейха черчевесінде алып барылам. Авангардта кечірілген ішлеріні бұл елінің соңына қадар бітірмеге планлаштыралар. Яңартылған стадион Жумхуретнің ең земаневи мейданы олачақ. Алиме Мустафаева, Дауд Чахалов, Артур Чалый, Миллет Ичун, Ялта.
Ахмеджет районының Николаевка көйінде капиталь тамираттан соң әжелі ярдым ноқтасы açılды. Бина тиббижилерінің оңайтлығы үшін бұтын кереклі шейлерінен донатылған. Тafsilatlарны Сусанна Садыкова біле. Аня Неви қырмызы шеретчік кесілді. Әжелі ярдым ноқтасы танталы шекелде açılды. Бинаға бүтін керекли коммуникациялар кечірілген, дамы деныштырылген, янындаки территория абанлаштырылған. Маргарита Филипенко бұл ерде 4 елдан берлі чалыша. Денешмелерге қуана. Шымды тамираттан сон диварлар бірда штукатур олынды, ескі ершейна алып ташладылар ғайрыдан бетон ве плитка қойылды. Эпсі борулар, канализация қыздыру системасы деңіштірілді. Бина тыштандасы жақлантылды. Ескі бина пека жынықлы алды еді. Протекала крыша. Дамве канализация қайды, мұнда чалышқан адамлар үшін бұл пек оңайтсыз еді. Айди тамир ішлері біле чоқтан япылмаған. Линолеум ертық, мебель ве ятақлар сынық еді. Әнді бинаны танамаға ағыр. Контроль одасы донатылған. Процедур кабинеті ашхане векенев ванна бар. Әршей талапларға көре япылған. Мында әжеле ярдым хадимлерінің болынмасы үшін оңайтлы шарайетлер яратылған. Бұл да олар ағыр күнден сон ратланмалары мүмкін. Әр хадимның шахси шейлері вербалары үшін өз долабы ве тумбачығы бар. Лиха федераль стандарт ве нормативлерге қадар еттіштірме мақсады әлі девлет тебе идалерінің модернизациясы адлы муэсесе мақсадлы программасы черчевесіне еріне кетірілді. Кечірілген ішлерге региональ бюджеттен 5 миллион рубле айырылды. Николаевкадан башқа бұл ноқтан да бір қайч койге қызмет көстережек. Демек кой шурасына бағланған ер Николаевка біз экс-территориально сепмаға істейміз, яғни Николаевкада бош болынған әжеле ярдым бригадасы бүрлі койынде де қызмет көстере біле. Ама денізге яқынжа ер Бақчысарай районына бақа. Бізде бойле әнді бір чоқ керелер олған еді. Яқын вақытта мында тебе донатма ве аппаратура пейда олачақ. Ондан да башқа тебе ет муэсесіні керекли иләжілерінен семин әтежеклер. Сусанна Садыкова, Кимбекеров, Милет үшін. Бұл ноқтада екінлейім, базыле олыңыз.